naton kakabsat, ti part 2 na, di last nga video tayo. At datay tatan dito yung ATV adventure dito'y Pulau Pangkor, syempre dito'y Malaysia. Dinubaran maninon kakabsat ko! Every time nga mapang kami dito'y Pulau Pangkor kakabsat kat daytoy tar aramidon may ATV. Kin syempre water sports. Isungarod nga hanan nga naknaksat ti kudil ti kabsat yo tanang nga kastoy kat mapanagala ti parya wenno balangeg kakabsat ko. Nagbayag da kakabsat ag marites da pay lang gamin ay ket siya ko na makapili na kon. Mas na marites dagiti Chinese kakabsat ngem si tayo ag paiso kakabsat. Tayon kakabsat papaya buntay daytoy let's go! Nagmayat ti feeling kakabsat ngem para kanya kakabsat tukot mas mayat ti feeling ti pinagkalap ti parya ariwat timbalang kan ko talaga nga maisukat kakabsat ko. Inya na namin palang kakabsat na permite bannog mi. Tatataday ti kapsat yo dito'y lunggana. Nak magsapol ti paryakot baka dapay titigi dito yung kababain mo't gamin. No Pilipino ko madagiti kadwak ay talaga nga mapan nakakabsat ko o makapigil kanya. Dagiti padak kadda dito'y Malaysia dito'y nga parte kakabsat ka talaga agsardeng kay tayalaan da kay ti picture for souvenir da. Pauna yun grabe ti pudot nakakabsat tumayeng tenggamin ni apoy init. Ken dito'y kakabsat kailangan nga agsardeng kayo man dito yun. Agado nga picture di dan sa mauma ti rupro pamin kakabsat mayat kumamot na nagpipintas kin naggagwapo kami. Bahala na dita basta ati kabsat yukot ag picture kin ag video pala tati sarili na kakabsat ko. Kalpasan ti may isang oras kakabsat ay ket nalpasan ako permi bandong na day ti kabsat yon. Oray lagal al kakabsat. Nakakita nak nga rodi dayon ni pamatag dito'y kakabsat iti ikit ti baybay isong mapanak mamut aginana. Paring maikat ti bandog na ti kabsat yo, umayken kakabsat tagindayon tayo. Nagimasan tagindayon na ningam ti dakasaw mo ti mayat nga umabay kanya kakabsat ko. Agmay-may sa day ti kabsat yo dito indayon ni pamateg. Pagpaspasensyaan nyo na ta day ti rupa ti kabsat yun kakabsat na hagard, syempre naggapudya kabakiran. Ngem di bali kakabsat ko, oray nagalas day ti rupak nga buybuyaan nyo kat adamot ti pabuyak kanya yung nga napintas. Oh, dayta, kita yo, o duwa kakabsat, nagseseksida kakabsat. Kaano nga tamad nga sumeksi, dayti kabsat yung nga kasta. O anya, nakita'y kakabsat, nagseseksida niya. Ngem, dayto'y ti sigurado kakabsat. No maibos ti parya kas kada ariwat, dayti lubungon talaga nga sumeksi, dayti kabsat yun. No habang adupay kakabsat, ay kat talaga nga sumeksi. Tagamin kakabsat ko na iyanak, dayti kabsat yun, ano, dati aglamot, dagita nga natnaten. Iyid datay pay lang nga kabsat pagururayan di pinaglubog ni Apo Init when no sunset nga kunada iti English. Ikidem tayo pay lang kakabsat ta ag-imagine tayo pay lang. Pagbigyan nyo dahi ti kabsat yung ag-imagine ta di bale ta libremot. Pauna yun nag-sweet damot dagayin kakabsat ko dapay pa heart na silaw da.